Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong espiritu. May pabing Diyos po kaya kayo man at syempre ay naman po spirit-filled moment to everyone. Ini po Sister Weng at syempre makayantabi kayo pamurin kayong kakatamong programa kini King DWBL 91.9 Bright FM in radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong episode ngayon 69th episode na ng kakatamong programang Metanoia, Metinuya. At syempre, kaya beke ngeni ing kanakong kaya beke mbal dati kong boyfriend din kana akong asaway Brother Noel Sibal. So maka-online kami po ngeni niya. Brother Noel? Okay, isang Tagalog, no? Maya pabenging Diyos kayo kung nga po, kayong makiramdam na po. Pauliyo, at least, takaltamo, akayabe, at takalmanan tabi. So, ako po, mama ko, at tabayan niyo kami, ilog na po ninyo itong oras. At ngayon kabengyan, my dear brothers and sisters, tingnan ka ng manalbe at makiramdam kaya katamo. Siyempre, alwa naman ni kami mong aduan So atin tampang mo rin kaya ben, o karin naman kaya meni. Ba't lawen tamo po nung nukay niya yun Okay, okay ka, Brother Francis? Maya pabengi po kaya katamongan. Good evening to everyone. Karin pong kaya katamong kabalen, kaya Makabebe Pampanga, Charismatic Community, Makabebe Charismatic Community. Karin kaya katamong kaluguran, pamilya, kimbalang metong po kaya katamo. Amanan tabing ngining kabengyan, Maya pabengi po kaya katamongan. Ang tabayanin so, nyo. So, makabebe ka niyan, Brother Francis. Ito po Makati ngayon ate. Makati, likwaning album. pa ba? Makalubog pa ba king Makabebe? Makalubog pa po. Pero pakati na po. Kaya katamo. Mo sana mumuran. Potang minura na Angeles. Kenny po Angeles. Flash flood kasi Pero pinandit, potang tinipa na yung dano. Munta na rugo karetang mga babang lugar niya. So, may pabengi po ka rin. Ganang makiramdam kaya katamo. King aliwaliwang partina ng kaya katamong bansa at makanya namo rin kareng worldwide tamo at uling magkapampangan tamo. So syempre shout out tamo datang kapampangan na datang makaintinding kapampangan. At ining kabengyan may papagkwento tamo po. So abayan nyo kami kimetong oras sa kwentuhan patungkol ka rin niyayaliwang pigagap
at kayaw sandaling kapatid tamong charismatic ang puang yung kaya katamong kapatid namo naman king kasal pantayanan. So, at tatandaan mo ba, Brother Noel, last time na, yung kaya katamong pipagkwentuhan, nino rin kaya katamong mag-host last week. Aring King El Shaddai, yung katang Vice Chairman ng Catholic Charismatic, Brother Romel Lorenzo. At the same time, kaya ni Sister Carmela, ne? Carmela, ne? At shoutout ka rin kapatid tamong El Shaddai. Balamig celebrate lang anniversary, diba? Yes, bala mo, pila na yung years, ingayda? 46 ba? Kakalima ko na, ne? Pero alas maragulit ang karelang kay po na anniversary. So happy anniversary po, ne? Karing kakatamong kapatid. At makanyada mo naman, karing aliwalawang charismatic groups na mag-prayer meeting, din kasalukuyang ating prayer meeting pero halos naman ding aliwan, siguro ding kayayari din sinimba niya, sana po ikatamungan may kasimbata mo. At syempre, karetang ikanang bisang ating ipayabot kaya katamo, at ang bisang mag-message, pwede kayo pong mag-text at yung tamong aliwaliwang platforms na pwede tamong gamitan. Pwede kayong mag-text nung Globe kayo, just send a message to 0915-954-1303. Kaya namang smart, you can text at 0918-351-8282. At yung Makatsan, 0942-357-4268. At syempre, atin mo namang mag-YouTube Ken. So, pwede kayong mag-subscribe at manalbiya kayo. Just type ASF radio station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF radio station 91.9 FM. At din namang siguri katamungan mag-Facebook tamo po niya. So just type Archdiocese of San Fernando radio station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.ASF radio. At din naman kaya na ka na mag-Twitter pa, you can just click DWBL 91.9 Bright FM with username at radio_ASF. At din mag-Instagram ka ba, Brother Francis? Awa? Aro, ala kang audio. So, mag-IG yan Mag-IG ka ba? Halika matuwa na ka So, DWB, ding mag-IG naman, DWBL 91.9 Bright FM with username at ASF Radios. Yes. So, abayan nyo kami po mag-text kayo, mag-message kayo, kaya po tating kayong buringin kutang pasagutan lang po kang Brother Francis din. Yeah. Sagutan din. At kapiya tamo po may papangati, may papagkwento, at ngayon kabing yan para mas formal tayong aumpisan ng kaya katamong programa. Siguro po abi-abi tamong mga din at ilid na katamo Brother Nobel. Okay. Kaya po matsukin ko yan pamipalibali. Hindi nga tsukin ka lang sa ken. Adita po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly loving Father, we thank you and we praise you for this beautiful evening. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Isugo mo yung Santong Espiritu upang magningas na hawa ang apoy sa aming puso at palablabin pa, Panginoon, ang aming pananampalataya para sa kaunlad ng aming buhay. Kahit Panginoon, basbasan mo ang bawat isa, lahat ng nakikinig, Panginoon, at ang mga gagamitin mong instrumento sa gabi pong ito. Ito pong lahat ay aming inihiling sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Salamat po at inabayan nyo kami mga din So siguro mag-recap tamo pa na nulat ang kaya katamong pipagkwentuhan last week at ang spirit-filled moment. So atanda na mula. Akang Brother Romel, ako'y Sister Carmela. Tungkol kayong gaya naman, kay Ebanghelyo, bilabasan.
So, sana po may kapakyabe kayo at detang ganang kinuwentudan na makatagkil at maka-inspire kaya katamo ngayon pong kabingyan mas marakal tamo po kwentong pisabyan at idake king balang meto. Kaya kayo po mama ko nung sinimba na kayo irekolya mo po itang kaya katamong gospel may basa na binasa na ni pari ang po itang homily at pota po pagkwentuhan tala rin. Kayo po mama ko, mag-break tamo mo sagli at may balik yung kaya katamong programang Metanoia, Metanoia, bayong puso, bayong espiritu. Amen. Banwa-banwa, ing August 21, yaing aldo, pamigaga na ka king pangayango na biye ning dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Kikilalanan taya antimong metong karing bayani ning demokrasya. Malugod taya namang babalikan ring kilalang amano ng Ninoy Aquino, the Filipino is worth dying for. Kayan tabe yang manyagiwa king bien ng Ninoy Aquino ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ang pagtutulungan, programa at pakikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito ang Simbayan Tayo. Kasama ang Archdiocese of San Fernando Commission on Public Affairs tuwing Lunes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lamang sa 91.9 Bright FM. Magbalik po yung kakatamang programang Metanoia at ikami pamurin-puring kakaluguran yun Sister Weng, Brother Noel, at syempre Brother Francis. Ay, aga na ka ako, yung anak mi, lagyo na Francis, to bala mo, anak miya pala Francis. Kulang na mo itong may panganak ikyan. So, yan yung kabingan na ini, din kakatamong kaluguran, po rin kakatamong kapatid na. I'm sure nung may kasimbata mo, baluta mo po nung nano yung gospel. Sinimba na ka, Francis?
Yes, may kasimbata na po naman. So, nanuya in kaya katamong gospel ening aldo ngayon niya. Chuta na po ken 20th Sunday in the ordinary time. Ne? So, nano kasi sinabi ng Jesus. Ne? Yeah, kaya mong pala milubyarin yamong Joet. Sige, Francis. Nanong sinabi na? Nanong dala na? Hamoning kaya katamong gospel ngayon Yung milabasan ng bala, aron-aruana na kaya katamong maya pagino. Din kayang apostol, wag kayong matakot, munting kawan. Ng Diyos tawon sapagkat lulugod ng inyong ngeni. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayaan ko, upang magdala ng pamatakutan na ka na. Ang dala ko ay apoy, po at sana'y magningas ito at binyag pa dapat ang tatanggapin ng mga ang tawag na parang nababagbag at magdadala ng kapayapaan sa lupa. Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan. Yung milabasa na bala, arwan-arwan na nakikatamo ning Ginoo ding apostol sa mga bala, very challenging yung gospel tamong ngeni. King kaya katamong Oscarin itang pamag-reflect king kaya katamong may basang ebanghelyo. Ating kung akakita atlong bagay kay ni Sister Weng and Brother Noel mumunan dili itang hamonan ning kaya katamong maya pa Diyos. Mumuna na po ito, the necessary of a transformation. The necessary of transformation. Pangadwa itang inevitability of division. Alakang agawa talagang ating division pangatlo pinitang sabyan tamo the priority of the commitment to Christ. Mumunan diri itang kailangan na nitang transformation na ning metong nga tao. At lula mo pong bagay, mumunan diri the necessity of transformation. Itang kailangan na alika mo dapat susuyo ken Diyos Alika mo dapat maglingkod. Eka mo dapat mag-attend ini masanting yang hamon kaya katamo. Ako kasi parating pa siya magsalita ko ating pong community, karing mga community. Minsan pag maragulda, 40 years na akong mag-serve kay nga pong Ginoo. 30 years na akong mag-serve kay nga imaya pa Diyos. Pero putang-putnan mula, nanunang agawa mo king community. O karing ka mag-serve na nung community mo. Ngini pala, 40 years nang mag-serve kay nga pong Ginoo at 40 years siya namang attendee. For 40 years, attendees lang mo. My dear brothers and sisters, metong niya pong panawagan kaya katamo, metong niya pong panghikayat karing kaya katamong makiramdam ngayon na alika mo mag-attend kang prayer meeting, bangka nita ma-entertain ka. Kailangan mag-transform ka, kailangan mag-grow ka, kailangan lalago ka, kailangan sasanting ka, kailangan popogi ka. Di ba Brother Noel, Sister Weng? Amen. Dapat kailangan tiyang growth. Character itang balaan ng kasanting potang lungog ka kang prayer meeting. Oy brothers, oy sisters, potang kaluwan mo kang pisamban, muli na kang bale, masagi ka muna, di ba? Kaya pamilya me mismo, asawa me mismo, anak me pa mo mismo, matsura na kaugali, matsura na kapakiramdam. O karingitan sabihan tamo the inner transformations of the ministry. Kaya hindi ako nagdala dito upang magdala ng kapayapaan. What is that? The true meaning of peace, the true meaning of kapayapaan. Now, sabihan na ng kaya katamang maya pa Diyos, dapat itang tutong kapayapan. Itang tutukang susuyo king maya pa Diyos, itang tutukang maglingkod talaga kaya. Alipakitang tao. Ano po ba? Number 2, itang inevitability of division. Itang kekatamo ating mahanyan talaga itang in passage etamo talaga ay iwasan itang division na even nga pong Ginoo sasabihan na no pache ay mamu nga in metong nga puno na ning ubas kailangan yang tapyasan cut it down talagang pinakamasakit dili keni na minsan ketang division bilang meto nga lingkod na ning apong Ginoo talagang kailangan kang manalakaran ketang katutuan nano ya dapat ba itang katutuan na
na dapat mong panalakaran bilang meto nga lingkod na ning Diyos sa mayupaya. Ika ba, makiabe ka ba dahil ba, ita mo na, makiabe tamo ba dahil atin tamo mo pong aruan-aruan? Di ba, ating makanyan tang pakyabayan may itong metong nga tao, mag-survey metong nga, pakyabayan may metong nga tao dahil buri mo pakyabayan, pero pakitang tao mo po ba? Or talagang bubuklat tayo in kaya katamong pisamban, in kaya katamong community, karetang taong talagang mangailangan. Dapat itang division level na po nini sabyandang dahil itang etamo ay wasang a division, dapat makakat down detang matsurang ugali, makakat down detang karapat dapat na natalnan keng komunidad ne po. So itang pangaduang bagay na pwede tamong siguro pigunaman na napin na that this passage challenge the people's the values of priority and loyalties keng katamong willingness to put Christ first above all else. Ito, na dapat in Kristo mo nandili ing dapat tamong prioridad bayo hanggang sa blambagi na itamo mag-serve tamo because of Christ aliwa karetang tao. Although sabihan ko Kenny, although insiserve tamo den tao because den tao represents Christ, kailangan taalang tanggapan. Pero balo yung po Sister Weng and Brother Noel, nung sakali yung meto nga tao mag-cause ng division, mag-cause ng problema yung komunidad, dating tamo pong ausandang the fraternal correction. Ini madalas kaya pong example ini dapat po makiramdam la po din community, the fraternal corrections, the inevitability of division na imeto nga yan na pache makulitya, imeto nga na pache makulitya, matsura ya gewa, matsura ya ugali, pache berugmen pache berugme kingarap dading sablang tao, kingarapan dading dakal na tao, nanong isipan na ning anak, nung dinisiplina me, di po ba, naman panandaman ni nga nakitang disiplina, impanandaman na po, may pakarineya. Dapat itang, although atin tamong ausang inevitability of division, na atin tamong dapat i-cut out, pero dapat maging discerning tamo. So, pangatlo, itang priority of commitment to Christ. The priority of commitment to Christ, that our service, our ministry lead us to Christ itself. Nano itang kaburyana ng Kristo, nano ladetang dapat tamong gawan, lalo na po ngeni, that our commitment prioritize the missions of God. Ayun yun. Amen. Sakto-sakto, Father Joe. Yan, sakto, ne? Waping, ne? So, hello po, Maya Mabenge po. Hello po. Among Joet po, kilala yan. Among magbiyahe ka yata? Opo, kasalukuyan ko po kanining magbiyahe, panupaya niyo po niya. Sumingit ko mo po kayong kwentuhan niyo po. Importante ating boses. Sige po, sumingit ka ba? Kung ipisi sabihin mi, ay Father Joel po rin kakatamang spiritual director na ning kakatamang CCRP. Impisa sabihin mo ang itang gospel for Sunday gospel na syempre memorize may kapila na kasiguro misa yeningal daw ngayon itang yeningal daw ngayon bala mo itang alawan man itang style ng ganoon na yung sasabihan yung darala na pamisagsagan apoy naman yung sasabihan so siguro mag-share ya kaya katamoy among nung nanuitang buri na sabihan nita. Make sure ni Francis nandin. Actually po, makiramdam ko kayo nandin. Bayo ko linob na ano pong sabihan. Pero po ako, ginamit ko po itang keng first reading. Itakang Prophet Jeremiah. At yung po nga duwang nagyo ka rin, ing dimdam tamo, Jeremias, nung pakananong iya po, ing gewada, uling may nalakaran niya king katutuan, ning burida po papatede. Pero po ating tamang pong kakaduan dimdam malagyo. Yebet Melek po. Yebet Melek po, actually, it's not a real name. Yung buri na po sabihan, pala ko po kayong salitang Hebreo ata, servant of a king, pakanya po slave of a king. Aliya po lagi ito, yung buri na sabihan, alipin na ning ari.
nano po waring gawa ng Ebed-Melech, wari po niyang makabaldog na king balon Jeremias, may nalakaran niya, retang may maldog kaya king karakalda po reta, may nalakaran niya king katutuan, may nalakaran niya po, ban kanta, miligtas siya Jeremias. Yung po pong buli ko sabihan ganang first reading. Apin po itang agyo mong manalakaran, agyang ika ng diliking pamibiyebye mo, agyang itang ika namong maniwala, king ika ng maniwala, tapos ting dakal ilang kalaban mo, agyo mong manalakaran, paano ika ng dili, tala ng maniwala kay ka. At yan po yung piyapakit na po kay katamong Ebed-Melech, sumagid na po nitang alipan niya mo, itang slave niya mo ning king, pero agyang mababayang uri niting pangatao na kanita king panahon da, pero inagyo na po itang manalakaran para king tutuos to ang pong mayap. Ita po may pakakayap yan tao. Ita po yung mumuna, yung kakadwa naman po, pining king ibanghelyo, na po itang king, sabi na magdalaya po ka nung itang palablabane, ingyato. Yung bro sabihan mo, na inandin po ako yung kakayan ko pinitang, nanuwaring manyaman king biyewari, balang po, nung mimilop ka sa bo, mas manyaman na tayo mapali na po. Nung magkay kang kape, nung miminom kang kape, mas manyaman na tayo mapali. Potang merim lala, wala mo po, ay naman yaman, ala nang gana, uling sa buhok po, potang mamangan, api tayo sa lapuran, mumunaya pong. May wala yung bagyaya mo. May wala yamong, ne? Kasi mo. Paski siguro itang Mong. susugan tayo, ne? Wow, sagli mo. Itang Mayaring maglelek, ha? Ayan. Ayan, maglelek pa mo, pota, delikaso. Sige. Oh. Opo. Malino na po, malino ya po. Opo, ayan mo. Opo, itang, yung buri ko po sabihin, itang, yung Diyos, uling mendimlata na po kitang marakalabagi ketiking niya to, itang balata mo okay na yung ega na ganang. Yan ipapali na katamo, kapamilata niting amano na. Ban kata magbalik sana itang lablab. Kasi po, laban niyo po king obra po, tang magumpisa nakangkapaling-kapaling, po, itang nakangkasipag-akasipag. Pero po, tang luluwat mo king obra mo, balam, titimla, tatamad ka, pakanta. Nanyapin ng Diyos kaniting Domingo, bala mo po papali na pasibayang pilubluban tamo. Pankanta pasibayang manalakaran, king tutu, usto ang pong pamaging mayap tao, ketiking niyato. Itabang agyang ulibang ito nagagawan ding dakal at metong niya yung gagawa, mo na sundo, ali po. Dapat tung basta tustuya, uling kapilan man, ustuya ting mali. Agyang pong ding gana-gana, no manuala, pero ustuya ito. Pa rin po mabaloktot to. At nung ing mali, agyang dakal, no, puring maniwala, nung maliya pa mo rin po ito. Hanapin kareting kaurasan, o yan ing Diyos, ing papakit na kay kata, magitang matapang. We are not only a devotional Catholic, na pumuri sa biyanita. O tas sinabi tang devotional Catholic, kapita itang mga timo, si Simba, magrosaryo, makasiklawod, no. Wata pong pisabihan immoralidad, manahimik tana. Wata pong pisabihan na pamisagsagan, ketiking lipunan tama, nahimik tana, ali po. Yun atin tamo mo naman po. Wala mo. Pila ko yung signal, Pila ko yung signal yamong, ne? Itang, I think, keng kakatamong kaya, ne? Keng kakatamong kultura, lalong-lalo na kakatamong Pilipino, ne? Apintitang awsan tamong balamong culture of silence, ne? Then kahit ang mas burita mo na manahimik tamo ba kanita mayari na mo. O kaya banta alang pisasabihan. Wali ka tamo, very kahit tamo. Itam, ayan, mong may patad ka for mga bagit 1 minute. Sige mo tuloy me. Yakin na din yung kinay ko muna, hindi ka makapagsalita. I think apininiing problema tamong kain na ikatamong Pilipino waling nang kahit ang magkait tamo pi kanyang me pa ng karakala nano nga was wa itang may asabing diretso waling nakatamong ka sensitive ne anya ning kay madalas tampis sabihan ning katutuan itang mika culture of silence tam. Nang kay mas burita mo na, ay manahimik na mo. O kaya, ay sige na okay na banta ala naman pisasabihan makanta. Pero etala resolve. Kaya po maski yung karing relasyon, kaya
pamilyo kaya king pamikaluguran ning kay ating kayong pami kasundu o kaya apan sa ka pero potang ning kay gawalang paralan ba kanita ay ayaru na ka pero alata mong way to resolve na i-discuss siya ba kanita maulit. Potang tutuki Opo. na sa ka na naman, mumuli niya naman hanggang kukulkulitan. So, pero kakaya. Ning kahit matatambunan niya mo niya. I think kaya katamong kaya mo naman in kaya niya, seeking for what is true and just. Ampong, pamanalakaran niya. Makantaya mo naman, anyapin siguro ning kay, bakit dakal tamo corrupt leaders. Kasi uling pota etala ko correct ne. Pota mong sa king pamilya itang kukwala king pita kakay bata ay kakit na nga na ako na makanya ang kakaragulandan na ala ng sense of guilt kasi balado okay mo. Sa culture of Ne? corruption. Wow, nitang Opo. makanitang Siguro, tuloy pa lang tiyang may putot sa kaiyamong, ne? Opo, makatulong niya po katang kang Sister Weng. Itang imburi ko sabihan itang mamayumuan tala ring amanuban ita makapa na sakit. Metong niya po ka rin gagawan lagi halimbawa po, ing amano na po ning amano po, kunyari sabihan tamo, metene, ning sabihan tamo po, minunan Dito po ba kanta? O kaya naman may po. sabing diretso na? Opo, o kaya, nandin pin po nga ako, katang humilde ako, sabi ko, potang ating mengutang kay masanting ya ba yung urod ko? Kasi bayo kong urod masanting ya ba? Mo naman nasabing matsura ya. Yung sabi mo, ay, makauso yung urod mo. Itang masabi matsura ya, o masanting ya. Bagay mo naman na. Pero yung tutunan ko bityo pala na. Neta po kung pantang, mo sabi ing totoo, yung buri sabihan, ating something kukulang kay katao. O, inina mo po, halimbawa, ating niyang muta, sabing atin niyang muta itang nung iting totoo, nung iting mas makakaya para kaya yung buri sabihan. Nanong gawa na mo ko? Nanong gawa na? Yung gawa na gawa po. na manguskuso, di ba? Pero yun nasabi. Opo. Detang pakantang bagay, yung buri sabihan, at ila pong pawaga kay katamo retang pamanugali tamo nga reta. Na nung detang simpleng bagay mo nga reta, ala sabing diretsyo, pakanano pa retang dapat ang paglaban na immoralidad na kailangan tamong gawan kimpami biyebye tamo. Ito po yung neputot kong boring sabihan nandun na sugar coat tala ring aman. Banta mo ita makapanasakit. Pero minsan po pala kailangan tamo rin sabihan nanin to tusto, pankanda, akit tamo mo rin kisarili tamo. Dating bagay naning makakaya para kay katao. At dagdag, sige po. I think kapin mo ang itang amanuana na itang inadarala ng pamisagsagan niya. Kasi potang sigurong manalakaran ka. Bisa ka tali, potang you stand for what is true and just. Nang kaya, dakaburi na. Dakal ka. Kaya nang kaya, itang, nung tatagal kang politiko, minsan daka iboto, makanyan. Nung na mo kay madalas kasi alakang team makanta ne potang kengkay potang yung bikakaluguran potang ding aliwa oling kaluguran me ding kay mamayun ka jam pambalong maliit ang gagawa na pero potang kinontra ka ning kay wala mo ikang mali. Opo. Itang ding kasakit pa na lakaran amang makananuya po kanito ng makanano lang ma-inspire din kaya katamong di manal bien rin makiramdam kaya katamo na manalakaran tamo na tamo tumakot makanta. Opo, actually ita pong imburig ko sabihin ngayon itang aldol daw po tintang kalaban at siya po palaging yung diablo kay pamibiyabia tao pero nang minsan sasabihan tamo pinito na sabihan tamo magsalita tao pero naman nagyong gawan king pamibiyabia tamo yung pekakay ko mo po itang mo pigaganakan nung alang palakpak ka pang sinabi mo yung katutuan nung po point applause na puren tao, iyang pananayan mo, talagang ka makapagsalitang nanong gusto. Anya po, king pamibiyabiyay mo, ito po yung gawan mo, magpakatutuka mo king pamibiyabiyay mo. Mo na pananayan po rianda ka, ang pong palakpakan di nga rin yung tao, then, sapat na po itaban kanta,
makasulong ka po makatukoy ka king kaburyani nga pong Ginoo king pamibiyabiyat tao. Pero Ito amo, po. yung pong bagay na minsan, nepo, karing may kakaluguran, lalo na nung pisabyan politika. Minsan, aliwaya po sa metong, aliwayan sa metong. Potamididinan lang, alam mo yan, discussion, and then bala, maging yung debate, katang social media, yung karelang pamikisabi. So ngayon yung mga nanode kayang, I think mga nanode po kayang resolban, atin po kasing kwento among na at metong nga community na pisabyanda itang metong sabihan tao itang metong maka Duterte ay metong naman maka Marcos ya na makanya nagpost itang metong about Duterte nag-comment naman tang metong about Marcos so maletang itilang balik sa so baka nanode po kaya kasi dalan niya naman po ini bilang metong kapamisagsagan kay metong relasyon dating kakaluguran. Yung pisabihan mo kaya prinsipyo naman eh. Prinsipyo. Then minsan kasi liwen niya na itang gospel values. Bantay ko po yung pati. Kung gantang pisamban, pisabihan niya itang gospel values. Bali mo nga anti-Catholic niya, anti-Christ ne. Kailangan 10 commandments. Bawal makamate, bawal manako. Reta mo, kakakita ne. Kaya ako po mga, bias ko talaga Kenny. Bias ko king Maya. Diyan kasama na ako nung so kailangan sabihin mo sino pumisyon. Pati wala kang gawa eh. Yeah? Balaksa mo, sabihin mo nakamag-comment po nga kita po. Kasi kaya ka mag-comment Yes. Sige po, kayo po. Tingnan rin namong itang i-message kay personal at pagsabihin personal. Okay po yung na akong prinsipyo at pamaniwala. Pero aluway itang kayong social media na malami pa niyagot kayo makanta niya. Pwede may itan, siguro. Kuning dakal kayo rin na-educate pati sinabi yung church stand, nanuing morality about politics. Nakatamo social teaching of the church na makasalikot la na dapat ilagay tala rin. Amen. Kaya yung basihan tamo. Ay sige amo. Po, yung kako mo po ito. Bota pong pisasabyang dening keng politika, ingagawa tamo po, at turuan ng tala mo, buketang mumuna, ang buketang process, ito po process. Tala po adiktan din tao. Kasi po, siya pa rin karelin tatawling desisyon ng pamisip na Pero at least po, ikatamo agawa tamo aturo tamo pura taping gospel values so sabihan akong brother Noel dapat ipasyon tala ka reta naning dapat naning gusto naning sasabihan ning ebanghelyo na sasabihan ning nga pong Ginoo kaya rin na po nito so pantala po king processing da pero po katang pamagdesisyon at yun na po kanta ka relate pero tutok nang nung mikamali na nung tamong parin makausting perspective para kay katamos to then tuloy pa mo rin kay katamong pamanuro karela nga kitang mabiyasa na kasi at the end ira din naman po yung manakit no naning mali ang pong nung naning resulta na po nining gewada ning binoto at yun pa mo rin po karela. Ito po niya. Dahil minsan po, na ako man po, namamanggit politiko pero sabihan da, may scam la po kanong kinig pataw na ini. At least I realize na niya. Paano ba na po, makilabas ko po. Kasi mo yung naging problema tangin Takala kay po, fake news, Kaya po yung naman ng Santo Papa, labanan tamo po yung fake news. Tutuya pa siya, pinili may po yung katutuan, dakal may mga kaya kamurin, at dakal kalaban. Pero kailangan mag-stand tamo mo. Andiyan pilan-pilan tanam po. And for, hanapin na Edmund Burke, for evil, to triumph, na it would be enough for a good man to do nothing. So kailangan din tapong gawan, andiyan pilan na mo. Andiyan mapilang kayo mo. Totoo naman talaga. Lalong-lalo na yun po mga payari kayong politics tamo. Dati alang mga nalakaran nung mo yung pisamban. Pero luwin nyo. Diba yung po itang magigisa na pera na dapat miraras na yung pakakalulo. At least in church po magkamali. Uling pa siya pinili may Kristo. Takal po talagang kalaban. In section na eskits 11 po ngayon. Kalagayang buhay. Anyang kaya pong ebanghelyo tangin my dear brothers and sisters. Kano kapayapaan nung napamisagsagan. Ini po yung sitwasyon kanita. From Judaism to Christianity. Pacheking Diyos ka, bigla kang magiging Kristiyano. Pikasaman da ka rin pengari mo. Itakwil da ka, among.
At during that time, kapayapan. Ing ima, king tatang, ing anak, king bayo, amiyaya liwa. But siya pinili may Kristo. Pero pilihan may Kristo, my dear brothers and sisters, kamagkamali. Pero kamanyaman dili. May po kakalingwan. Po, Kristo, iyakabud, ing sulo, iyabo po, ing biye. Pagkatong salamat. Ay, formal na. Yeah. I think piniti itang amanuana na ing darala na itang pamisagsagan ne. I think it's more of preparation. Prepare na ka. Napotang iyatiken me. Expect mo na it's not a bed of roses. Nung ating kang dala na challenges. Ampong ating struggles. Kasi all important tiken me, bisa katali, itang kalupa na ning sasabihin nyo, kailangan mong manalakaran, kailangan mong pilinan nung nano itang katutuan, kailangan mong mamili between right and wrong. And diyang sinabi tamong atintamong free will, nakasakit itang maging consistent na patatimeng tutukin nung nano itang stew. Nengkay for convenience, nengkay mas buri mo na itang buri mo na comfort. Kaya itang comfortable ka, makanyan. O kaya yung nakakitang comfort zone mo. Nengkay ka bisang lumuwal, ne? Kasi api na yun, no? At yung okay, komportable na ako yung sitwasyon ko. So, nung tuki ko, bala mo itang mga kasakit, ne? Pero I think it's more of preparing us nung makanano tamang makatuki kayo. Nandin na, nung share ko naman, king kay naman, king jail naman, yung magminsa kaya kami, amo Omar, ne? Yung but may pilgrimage, ne? Yung sinabi na mo, king after kitang homily itang number 3 na ako ba siguro ba na nering among joy dili niya itang atin niya kanung ikita pari tapos itang kitang table na makakabit number 3 pero it's more on palang teaching you to set your main priorities in life. Number 1, put God first in everything that you do. You seek His will above your own. And then pangadwa, apinitang others. You care for others. And patangi ka, linugod ka rin aliwa, it's putting their needs before yours. And then itang pangatlo, siyempre tauli, in sarili mo. Keep yourself last. Aliin naman to neglect your well-being. To avoid selfishness and stay grounded in what truly matters in life. So, apin siguro retang pamalalakaran na amanuan nyo po na king biye parating we always have choices in life. Pero itang baka nano kang mamili ampong sano impilinan mo itang challenging kaya kata sano yung tukyan mo sano ing pilinan mo ampong sano ing kausto ampong makanan mentangwanan at panalakaran ito. At the end, Francis, sa tingin mo sabihan? Tulibinan kayo na sila. At the end, metong yan challenge po kaya katamo, king relasyon tamo king Diyos. Kang Kristo, king kaya katamong gagawan. That daily, king kaya katamong ministry, daily king kaya katamong gagawan. Metong yan challenge na pamamili kitang kaburyana ng Kristo. King kaya katamo pong pamibiyado. Opo. Kaya malinaw yung kita. Opo. Opo. Ay, mga ating kasabihan. Opo, aling kako po banta mo, pang tatawli ko po kay ining pota pong miminalop, no pa kanan la pong daptan ring bagay nga rin Lawan tala po ring nung ating banal ding martir. Ila inagyuda po itang bagay nga ini kay pamibiyero at ay aleda po yung pieda inagyudang mate ang pong maging number 3 palagi king pamibiyera. Tapos ngayon po, ita pilang banwa na, pilang dal ng banwa, pero gaganakan tala pa mo rin. Ing bersabyan, king biya ngayon ni, naman kay, pero ing ganakan tayo itang kaya pa nagewa mo. Ito eda akalingwan ta, lalong-lalo na yung nga pong gino. Ito po yung pakatanda ng tamo yung pong pamibiyera. Bang. Sige, gawan tayong masakit ka nga mong. Oling, syempre, arakap tayo na. Nanuya mo,
ing karanasan mo na metes ka karetang priorities mo. Ito na yung kahit itang, balamitang matitempt na ka na, ay una ako naman pa yung sarili ko, makanyan. Parati na mong ding aliwa, o kaya itang, mo bala mo all my life, bala mga di ko mo, makanyan puro yung Diyos. Pero, was there ever a time kay BM mo na, bala mo itang, buri mo yung iuna yung sarili mo? Oo po, siguro ating po may mga karanasan na niya pong mi-assign kong parish administrator ka rin king Anao. Tapos po 5 months ko po ka rin. 5 months ko mo. Pero po, kasi po ikit king kumbento, itang naman king kaim at kailangan niya talagang pagawa, tinyan tutulo. Tapos, isipan ko, 5 months ko kini, paggawa kini, itang pakantamanin, kailangan ko manintunan pera, kailangan kong manintunan para ban kanta, paggawa kay apala rin ke, aliwa naman ako mag-benefit itang pakanta, lakuan ke din. Pero, ma-challenge ka, lalo para baking sarili mo o para ka rin susuywan mo. Ito pong pakanitang bagay na minsan itang ma-test ka rin, dapat talina. Actually po, yung kasalunsungan ng gagawan makakain ko itang mas stress ko kasi nakarinat, nakasigla, pakanta itang, kung may painawa, tapos, kasagawa ko pa ini o ba't may pagawa kayo pa o ba't sinundo ko pa itang, na minsan manintong. Okay na sana Opo. Dito pong pakantang bagay. Pero, kayong katatawlian po, akit mo naman, nanding bunga, aliman talaga para kay gagawan mo. Alang aliwan nun parang ang king apong ginawa po ako para ka rin taong susuywan po. Ito po siguro si Sister Weng. Makatapos talaga itang... Way ka pa, sige. Realize mo yung mga, di ba, kanita, kayong charismatic o kayong samban, kaya medyo makuha ka oras, matang mag-serve ka, yung bisan bala mo, yapi na yung kaya mukhang Christ, yung kaya ating makalingwan. Bala mo metong nga sundalos, yung kaya ating nungayal ben metong pelikula, yung kakakasal niya mo. Bigla-bigla nakuha na yung kasal na. Waling atin yung mission. Minsan may nangyari kaya katamo, lalong kaya katamo kayong church, kaya katamo kayong community. Itang masyado kang may hook ka rin, kaya kalingwan mo yung pamilya mo, kalingwan mo yung sarili mo. Diba? Itang makanyan. Realize mo na minsan, bandang tawli, mas kailangan na pala ng anak mo. Makanyan minsan mas may ukuling oras mo kaya itang may ayaliwa, itang may gisan yung oras mo, kaya kabiasang may balance. Uli na minsan itang lugod mo, uling may kang number 3, itang awan man mo mong na tinauli mo yung sarili mo. Inuna mo yung Ginoo, inuna mo rin aliwa, minsan maliliyari po kaya katami ka. But this time talagang, iba po taulin pwede ka pa naman mag-cope up, pwede ko pang gawang paralan ngayon. Mupin na minsan na ating pong may wala, lalong-lalo na kayong pamilya. So, siguro yung Francis, yan naman yung pasakitan tamo. Para, how do you strike a balance between in ministry, kaya bating obra mo, yan, ika, tsuka Makati. Pero, taga Makabebe kayo. And then, ating community. So, how do you strike a balance para sabi mo na yung priorities mo, kumbaga maka-directed ka kaya nung naning kaburyanan ng git? Actually, itong balance nakasakit na po once na lalo na nung susuyo ka tapos magobra ka para kayong family. Pero nakasakit naman na susuyo ka kaya nga pong Ginoo tapos sakakit mo yung pamilya mo, may papaborin niya. Hindi po ba? So, kana ako, yang midinan kong midinan kong kaliwanagan keng isip na kailangan niya talaga na suportan mo yung pamilya mo dahil imumunan diling ministry tamo bilang susuyo kay nga pong Ginoo apining pamilya na dapat ing mumunang susuyuan tamo uling dapat ing Ginoo akakit nen ing pamilya tamo akakit de ing Ginoo kay katamo mo naman mismo. Milyari po ka na ako, Ate Weng, Sister Weng, Brother Noel, Father Joel, na bayo ko po mag-talk ka rin nga yayaliwang community, mag-talk ya pa mo po, mako ka na ako. Alataming ulam, alataming pambayad kuryente. Wala, talagang enumerita ka na mo. So, midinan kong kamalayan ka rin kitang bagay nga deta, niyang ikit keng mesa kitimako at ala kong pakutan kimulsa. Na ginususuyo ko kaya ka bakit
bakit may paboborin niya yung pamilya ko? Dahil naman buryanan nga pong Ginoo na may paborin yung pamilya mo. Nulawen talangan ding hanggang apostles na kaya ding hanggang propeta, hari, king Old Testament to the New Testament. At yung pangako na pa rin yung kaya katamong maya pa Diyos, abundant life. Abundance pa rin yung pangako na kaya katamo kaya beyeta. Ngayon nung kaya katamong pamanyo yun po, may papaborin yung pamilya mo, magkasakit mo, there is something wrong. And alina ka maging payapa kang sarili niya, pinasasabihan na ni, nantang tutong kapayapan. Pinasasabihan tayo kaya, nandin na, that the true meaning of peace is not the absence of conflict. Na po. So, masusubok itang commitment king Diyos sa mayupaya. Although, puprovidean tayo itang pamangailangan na ng pamilya, pero itang relasyon mo kay nga pong ginuiyang dapat lalong papaborin. Is it okay na okay mo na medinan kang aliwang priority, but your most priority ever is your relationship to God? Amen. 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 Sa akin kain siguro ang timori among kasi given na syempre in-offer mo na yung sarili mo king Diyos so anting dyan rin pamilya mo nung likwan mo lang mga nita talaga pero patang di pamilya makanyan like halimbawa ako ikami nga doon Brother Noel ako more than 30 years song leader ko kaya kaming community king life giver so it came to a point na kay king kung PPC ni King Holy Rosary. Ay, shout out, Father Al. Mga aling kaya kami parish priest King Marisol. Pero it came to a point na kailangan mo mamili kasi king kami pang prison ministry at ikaming kumbaga ikaming manatagan king sa king jail na nung alang mas kailangan ka. So, we had to give up datang aliwaming activities, manita. So, tinok ng kumuring king mega slow down ko kay music ministry after more than 30 years. And then mag-focus kami kay prison, makanya. And then, mag-aral ko, 2 time na ako mayari na ako sana kay mag-aral ko kay PhD. Pero, I realize ko tutuwa ni ako masakiin, then may sakiin ka na akong anak. So, itong Holy Week kailangan mong mag-discern and then you had to give up. So, saan itang mas importante? So, ginive up kitang mag-aral ko for a while. So, detang makanitang bagay na subukan na ka nung makanano kang gawang desisyon. Minsan yung desisyon mo, kaya nga you always make decision for the common good na yung kaya masakit ka pero itang para king keraklan itang makanita and then potang kailambatan aki may itang wisdom na nitang decision agewa ning kay masakit ka pero I realize mo na it was for the better na I realize mo na mo potang may nga palabas na yung panahon. Ika pa. Sige. Iyamong na mo. Talaga mangutang talaga niya. Bang, ante mo po ikayo niya. Hello, Nano since ikayo po, ginive up kaya kayo, family you, walang binyeme kaya kambye, kaya gano'n So, walang may kasawa ka, kay Diyos, So, nano kaya kayong in parokya, yung primary, talagang priority yo. Or, nung nanitang assignment yo, iyang maging pamilya yo, makanta. Makamute ka mo. Makamute. Ayan. Hello po, hello. Para niya po itang kutang Sister Weng, paulit kayo po. Alingwang po din. Kayo po, Sister Weng. Since pag-practice ko maglulong bukas sa tingko klase. Since ikayo mo, ginive up mo yung family mo and your family understands. So, priority you every time as as pari
Ayun. King, nung nanuyain kaya kayong assignment, apin niyang luluguran niyo bilang pamilya. Opo. Gusto eh. Opo. Kasi po, actually po, bayo na kay man po may pa-ordain, at hindi pong tingwanan, tingarap ng obispo. At ita po niyang ikabi bayo kay po ma-ordain. Pero kasabihan na po ng obispo, ring pengari mi na o ini po yung karelang tatalakaran, o ini po yung karelang responsibilidad, king Santa Iglesia, kareng tao. Then, ay tindiyan na po ring pengari mi. Na minsan po talaga, kailangan ng sakripisyo, pero mo naman kakalingwan at sila pa mo rin po kasi yako antimo yako ila pong maging sikan ko pong inspirasyon ban kanta mas makasuyo kung marakal na beses ka rin tao ito pong pakantang bage pero talagang biyo Dengal wato to kidalan eh. Opo kasi pamilya mo lang pa rin tao ka pa tao ka pa rin kasi naman na ating pamilya itang pakanta po ba na atsula pa mo rin Denny at ilang mo ilang mo nang tinanggap ka ilang mo nang tinuruking kasalpantayanan mo ilang egan na ganan niya pinay mo na manabilit alakwan din na magila pa rin daan. Opo. So po mangay na ka bumuli ka susumbukan eh. Actually po o kaya manya kasi kanan na. Noon ngayon po ako tag kanini, ba't ko po balik kanini? So, kumbaga sinalok ka pang sikanlog na. Opo, kasi bukas po mama ko na kaya naman Brother Noel para kay Charis po. Charis. Charis na mo. Hiling lang speaker sa mo mo. Lang po, baby shop that bagani. Wala. Wow. So kaya po ita conference ring spiritual director ang pong singit la po ring coordinators na kay so national gathering niya po ini so pangaditala rin kaya katamong aduang SD among Joed ang po pa among John Paul Cabrera ne at Noel so mama ko la bukas ang galang Miyerkules at karakaltaan po kaya ne po tang magbalik doon papagkwentuhan tala. Siguro kulang-kulang niya yung magigit niya tong oras pa kanita magkwento la ka rin karelang karanasan ne. Kalumpan na rin kaya katamong karanasan nini karakal po pisabyan at karakal tamo abalo ne. Pero kailangan tampa mo pong mag-break at kayo po mama ko uling magbalik kay kaya katamong programang Metanoia. Kilalanan tayo San Bartolome. Metuya karing ladingadwang apostol ng Ginoong Hesus. Ing kayang kapiestan pagmasusyane ning banal akapulungan balang 24 ning bulan ning Agosto. Makikilala ya king Biblia antimong ina Daniel ay nahos ng Hesus antimong alakang akit na pamagkunwari. Sa sabyan ng tradisyon king tenaran ne maya pabalita king India at Armenia. Nung luka rin belatandeng mabye ameging sangkan ng pangayango na biye. Misan wakya ing kayang daya king pamipatutukang Kristo at alang-alang kang Kristo. Pasawag tamo kaya ban manatiling masikan ing kakatamong kasalpantayanan at kalupa na manatiling tapat kang Kristo. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kaya biyang magmasusi king kapiesta ng San Bartolome Apostol.
It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends Tayo! Balik po yung kakatamang programang Metanoia, Metinuya. At syempre, nakatamang po live viewers and comments na. Pero bahay mo tala po basan dito. Siguro pa pag last message tayo among Joed, waling mag-prepare nila, waling magbiyahe nila po bukas sa Marano. Among ating kang announcement o ating kang panabilin kaya kami. Po ita, kay mo po, keting may basang ibanghelyo, yung last message ko na po apintitang ya ko yung katatol lang ko nandito sabi ko uling kayong gospel sabi na magdalaya ka nung pamisagsagan. So yung pamisagsagan na itakakit kaya po anting pamakialam ni nga pong ginokin pamibiyabiyata. And our prayer today, apin po itang Lord disturb us. Potang abe-abe na kaming itang kametungan making ng Marok, king dening bagay a fake news, king kay TV, kareng social media, at pakatang bagay po. Again, paguluta mo kay nga pong Gino, paligalig mo kay nga pong Gino, karating punto ng biyata mo nga rin, po tang komportable na karing gagawan mo na balata mo, okay mo, pero ali pala. So ito po siguro yung buri kong lakuan kay katamo nga na pangadi ko, ng Diyos, liga-liga na kataking pamibiyabiyata mo. Lalong-lalo na karetang maling gagawan tana king pamibiyabiyata. Dakal po salamat kay kayo, king pinandita ini, na iya ko rin po makapalo ko lalong-lalo na kareting abiyata kay Sister Weng, Brother Noel, Brother Francis. Nepo, thank you very much. Dakala salamat po. Karang kakatamong dimdam kang amo niya. Sabi na pinita nga basa ko nandin, when we are disturbed, comfort niya na, but when we are too comfortable, disturb me, Lord. So, salamat po, Among. Salamat po kaya rin senior mo kaya kaming words of wisdom. Salamat po. So, ngayon po, brothers and sisters. Po, karing driver ko po ngayon. Actually po, pagpa-drive ko po ba na makapag-live na. Makiyabi ko. Di Jericho po, then yung kaluguran ko po rin Troyes po. At chula kayabi ko kayo ng gulot. Po, thank you very much. Bye-bye po. God bless you po. Bye-bye, Mom. So ngayon po, brothers and sisters, na kayantalan basantala rin yung kakatamong viewers at yung kakatamong mapila na comments. So makiramdam na kakatamo yung Vanessa Pido, and then Chichay Pineda, Linda Anicete David, Ariel Nari, Joel Perez, Gegeng Verdida, Leonie Enero, at Ivona V. Kiliente. Balo nga rin babasang ko these are new viewers, di nga luwa, tala darandaman, J.R. Marande, and then Viva Nuestra. Lumabaya mo yun, Hello po, Among Pao. Kitapos mo. Daw para peluban tayo, Among, eta ni Ruguin Estorbo, aling balutan pala ko, at saka po tabisi yaking kayong parokya. So abangan nyo po, yung karelang sharing after na ng karelang conference. And then Regina Pangilinan, Echo, Mike, Papa, Marlon Bondok. At ay Sister Landy, and have a blessed Sunday evening po. Amen. Pangasanting da po rin reflections tamo. Ning Sunday Gospel tamo po niya. Wapin, ako man na akong karakala abalo mo naman at nakatamong karakal din nam kayong balang metong niya. So salamat po kayong inspiration na bigyan na ning Banal na Espiritu. So siguro waling oras tamo rin siguro i-lead na katamong Brother Francis mo naman king prayer. Pero sagli mo, ditak mong kapabaluan mo naman. Karambisang pa-advertise po. You may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At then naman bisang mag-donate para king kaya katamong radyo na ning Archdiocese. Tamong malyari yun pong padala kayong Gcash account number 0905-319-4871
ang makilag yung Joseph Mary Bakay, among pep po ita. Kani namang bisan diretso na king bangko, tintamo pong aduang bank accounts, PTI at saka BDO. Nung ikayo chuko king radyo, damdaman nyo la po ring number tsaka ring lagyo, karing plugs. Noon naman king FB live naman, atin tamo pong makakabita account names and numbers na maka-flash. At syempre nga ni Pamo po magpasalamat tamong marakal. At sana ipamalita tayo ka rin haluwa pang tao na bisan sumaw, baka nita asad sa tayong kaya katamang ministry on evangelization. Okay? Amen. So kalupa na nitang atin siguro mga dita mo pa muna at balo ko dakal mo naman sana dakal kayo po abalo ni ako personally dakal ko dakal ko abalo ka rin kay abeta mo Brother Francis, Brother Noel at among Joet ne. At sana ikayo mo naman po. Pero ikatamo nga tatagkila na katamo ng Ginoo ning kahit tapuntagil ning kaya medyo masikan niya po itang tapik na ning kaya masakit yan so na naman yung pagdala ng tamo, tandaan ng tamo po gana milalabas and these are all kay partina ning kaya katamong journey na ning kaya katamong biyahe kaya ato niya. At nung feeling nyo magkasakit kayo, tampo kakalingon mga di kalupan na ninggawan tamo yan So, naman, pagdala ng tamo, rin gana-ganang masakit na kaluguran tamo, pamilya tamo, ilagay tala po king katamong isip at king katamong puso at abi-abi tamong mga di at ilid ng katamong Brother Francis. Thank you, Sister Weng. Pero bayo po yung sabla, bago tamo, may bayo tamo po mga di na, natungya pong kutang kaya katamo, ating kabang kapayapan ka rin hanggang sa balang desisyon na gagawan mo. Or midinan ka bang kapayapan ngiling kaorasan na ini. At itang pangatlo, sana apatawad may ing sarili mo karetang past decisions mo na may kamali ka at panandaman may ing kapayapan na bibigyan na kaya katamo ng Diyos sa mayupaya. Uling ing gospel tamo ngiling kaorasan, ngiling Sunday, intuturo na kaya katamo, itang reconciliation kaya katamong maya pa Diyos. Na ing Ginoo, apiya ing bibigyan na kaya katamo, nepo, pero itang apingay ta, apinin kayang lugod, apinin kayang relasyon, apinin kayang grasya. At ngayon kaurasan ni Ginoo, mga di kami, kaya binaning kaya kaming indong Birhen Maria, king lagyo na ni pa, puning anak, puning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos sa mayupaya, king kaya kang balalay Espiritu, nalilugog kimbalang metong kaya kami ngayon kaurasan. Una sana ibiyaye po yung kaya kang kalam na ning desisyon, makapag-desisyon kami, ang unan kaya kang kaburian. Ginoo, sana apatawad nila din kaya kaming sarili, at ibiyaye po sana itang grasya nga ita kaya kami, O God, na midinang kaming kapayapan keng pamilubluban mi, midinang kaming kapayapan keng pamilya, itang tutong kapayapan na manibatan kaya ka, kapayapan karing kaya kaming kapagobra, kapayapan kem business mi, kapayapan kem balsami, O Ginoo. Ngayon kaorasan, O Lord, anyawaran miya in kaya kang sao, anyawaran miya in kaya kang grasya, anyawaran miya in kaya kang upaya, na sana manatili ya karimbalang metong kaya kami. Karing makiramdam mi, O Ginoo, tagkilan nyo la po kapinamdaman, chatya po in kaya kang gamat, kaulan nyo la po nung nanuman, hanggang sa blambagi at daranasan dangening kasalakuyan. Ginoo, king kaya kang grasya, king kaya kang gamat, tagkilan nyo lang ding hanggang masakit, tagkilan nyo lang ding hanggang ating kapanamdaman, king kapisikal pa mga tawan, spiritual at emotional. At ngayon kaurasan, O Lord, dadawon mi nga hanggang sa blambagi natin kami, lalo na yung kaya kaming kainan, lalo na yung kaya kaming kasakitan at pagdalanan. Tatas mi nga hanggang sa blambagi nga kaya kami, O Ginoo, lalo na yung kaya kaming bansa, darimanong kulan mi kaya kaming bansa, O Ginoo. At makanyan mo naman, O Lord, tatas mila yung kaya kang upaya, ding hanggang sa blambagi, kaya kaming pisamban, lalo na din kaya kaming kaparian. Tingan at mi kapamilatan ng Kristong Ginumi,
Amen. 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 Ikaindong Birhen Maria, panalangin mo kami. Dahil mo kami. Inadyo na niyo pa, kuning anak. Nagbiling pa. Santo. Amen. Amen. Dakala salamat po. Kaya grasyang tingkap ka. Tamo ngayon, yung kabengya na ini. At sana ikayo mo naman po, mipas no kayo. At nung ating pong tatagil kaya kayo na ning kaya makapanan sakit, may kakapamisagsagan natin. Kaya mo anting dyan, sana po atin mo naman may katagil kaya kayo ning kabengya na ini. Tagil na ning kapayapan na assurance that everything will be all right. And kita mo nga po na hindi na tamong kapayapan king kakatamong kapilubluban. Okay? So siguro po kain na muna. Announcement na po kanina na Brother Noel ating kapong manabili. Announcement po, pag-prayer po itang National Spiritual Directors Conference may bukas na po. Pag-say bukas, ganda-ganda pong Spiritual Directors tamo buong Pilipinas na po. Conference na pag-pray kayo po. Kay Bat, kayo po mag-planning tamo. Patuloy pa mo rin po itang ulimbayo ng kakatamong SD. Patuloy tayo po itang kakatamong pastoral visit. Munta kami, schedule kayo mareta pang siguro magkita na pong kapinane po. Lalo sa visit tanala. Thank you pala ang Sister Vance kaya katamong graphic artist. Parati tama ating i-poster na. Ako po Angelica. So Brian po ka visiting abroad na po. Hello Angelica. Angel. So itang CCRP meeting tamo every first Sunday of the month na po. Okay, kita mo bro, dahil pong salamat. At in line with kay po na ating tamong anniversary na ng Bright FM, kaya katamong radio station, September po mag-celebrate na yung kayang anniversary na. And in line with that, ating tamo pong paraffle na, at ikatamo pong charismatic, ikpalo kumidinan tamo po na. So, dito pong yung ganang midinan tickets, pakiremitsyo na lang mo po kang Sister Lani Kabigting. So ayun po yung kakatamong raffle for a cause. So join us as we celebrate the 10th anniversary of ASF Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Yung team tamo, Bright 10 years, broadcasting a decade of mission and hope. Kasi tingnan yung kakatamong team. At ayun po, nung ka rin kayo saling ticket, karing charismatic, pangutang kayo po kang Sister Lani or karing officers tamo or kung contact po i-Brother Noel. Pwede na kung saling ticket, Timon, nung may ito nga person, pwede kong saling ang pulong ticket. Opo. 20 tickets, na po. And then, po sa opening. And then, diretso na kayo po, king kakatamong stasyon, or akit po, Ken, at chula rin kakatamong contact numbers para kenta mo pwedeng mag-contact para salita mong ticket. Or bisa kayo, mag-donate na kayo mo po. In any ways, you can po. So, ito siguro na. Karakal tamo takeaway na. Brother Francis, ating ka pang bringi kae. Shout out Ken. Kayang ko na, samantalanan ko na po yung pagkakataon na ini. Itamo po, tintamo pong negosyo na DLJ Travel and Tour Services. Karing hanggang gustong bisang mag-pilgrim, karing kaya katamong community, karing eskwelahan, no? We provide services about itong educational tour and educational event. Pati local. Yes, local and international. Okay. Wala pa po international. National tama pa mo po na. So, okay. Sige. Yes po. DLJ Travel and Tour Services. Please contact us at 0927-585-6180 or 02 sa landline po natin 02-837-04522. Ayan. O ita. So, nung ngayon po ikuwalat ang numbers, waling no karakal, at inaman pong recording ngayon ini, wata po kanyan na, pwede yung ulit-ulitan po na. And then you can also help us share our evangelization by sharing this kay po, ini pong kakatamong episode ini. At i-share tayo ba kanita, marakala po rin makaramdam kaya katamong makananong tamong may inspired, sana mas marakal tamong mo rin na inspired pa. So shout out po karing ng estudyante ko na may kiramdam from Holy Angel University din kakatamong kakaluguran at
kumustahan po ka rin kaya katamong parish priest, din kaya katamong kanaganang sasaw pa pari, ka rin kaya katamong charismatic groups, may oras po kaya kayo man. So aspire, inspire, before you expire. Yan. Okay. So, Kaida. Brother Francis, nating ka pang paluwal ken, bayo tama magpaalam. Isa tayo. Panalangin ka kayo man po, kayong pumakiramdam, no nanong po, kaya kayong kabilan ngayon ng kaurasan, yung Ginoo kaluguran na kayo. Amen. Ito. Amen. Ito po, so dakalan salamat po niya. Karakalta na po api sabihan. Kaya kayo po mikaga na kami, kitikitan pa sabay king tutuking Domingo. So, king Laguna po, ning CCRP, ning Archdiocese, ning San Fernando, Pampanga. Apin po yung programang Metanoia. King Radyo ning kaya katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Sister Weng. Ako po yung Brother Yung Noel. lingkod, Brother Francis Yanga. Okay, so kami po magpaalam na kami at pasalamat kami kaya kayong suporta kaya katamo. Praise God always. God bless po everyone and stay happy and always be a blessing. God bless. Love you. Bye-bye. Kaya katamo, kaya katamo technician. Salamat. Thank you so much. Hello po kang among Pep and his staff.